Pak bum bum bum, pak bum bum. Ovo je za intro, kužiš ti. Ja, već smo kajoli. Nešto da stane, brate, 5 minuta zaboravim od svode. Nema bilo 7 mjeseci, poštenih 7 mjeseci, ali ste zato dobili vlog nakon dugo vremena sa ekipom. Ostatak je u drugom odgovoru. Ostatak je drugom odgovoru, imamo još dvoje ljudi koji nisu ovdje. Dilno idemo. Sad bi te rekao, idemo u ZG. Idemo u ZG, idemo u Zagreb. Ovo je putovanje iz Zagreba, mogli ste već vidjeti to zapravo iz naslova videa. Tako da, trenutno nas čeka 7 uri vožnje. I neće biti zanimljivo. Biće jako zanimljivo. Kako da ne? Kako da ne? How is snow? By the way, snijamo na kameri. Upio sa kamere isključivo radi vlogova i ništa. Cilj je doći do Zagreba i onda ćemo pretežito snimati u Zagrebu. Kada pređemo kroz Liku ćemo snimiti još nešto, ali ja vam nemam ništa reći za ovako kroz ovih 7 sati, nužno. Mislio sam o nekom drugom vlogu pričat, za kako se zove. Mislio sam o drugom vlogu pričat, zašto nismo bili, zašto nisam bio toliko dugo mjeseci i svega toga, da ne zamaram u ovome, jer ne znam koliko će ovo biti uopće dug vlog. Mislim se ga podijelim na 3 dana koliko i stojimo u Zagrebu, tako da eto. Ko bude vidija, ko me vidi, to. Zadnji. Je tako? Zadnji. Čovjek iza. Spao sam puni uru i pol. Uro i pol, to je to. Tamo smo početi u Zagrebu i trebali bi, znači, ništa na advent, malo u apartman i to je to. Tako da ćemo vidjeti. Trenutno s vama nemam šta pretežito pričat. Čekamo još konduktera da nam čita karte. Tamo pokazano. Tamo je pokazano. I to je to. Praktički nemamo više šta. A? Šta? A? Neće. Neće još ništa. Predstavi se za Bog. Treba biti mozak od čovjeka. Ali, bravo, imamo čovjeka i čovjek ima mačku sa sobom. Znači, čovjek ima mačku sa sobom. Vidi našeg lipog kozijaka. Tako da je to to. Vidi našeg lipog kozijaka. Da, još ovo oče. What's ja vidim da nema kozijaka. Čak mi je lipše tamo nego u Splitu, brate. Sređenije nekako. Jes, bolje. Tu ti je vrat kod divni zapad. A realno, kad gledaš, divni baš zapad. A pogotovo vozači. Uglavnom lik je kuvar i baš pričamo sve kako bi mogli jednog dana ići raditi u Zagreb. Pa ono, ne bi bilo loše, stvarno ima što se tiče i IT firmi za nas. Njema je stojano, tako. Ovaj ne radi ništa, ovaj još manje. Isključuje se totalno. Social battery off. Social battery off, ono. Gotovo. Pravim šestera. Krajem šestera. Onda je dobro. Ali ima najviše ukusa poraha od svih kupovnih. Sad je došao Marija. iskustva. Sad nije Marija došao. Čovjek je došao iz vagona ovdje. Pa realno može. Pozdravlja vlog čovjek. A ne pa ček, sad to pije sukić. Prije sok od jabuka ljudi. A rano hoćeš. Čisto su pročitali Orakovaca. Ako ko dođe... Ne, ma nije sam vidjela etiketa, nemoj to pustiti. Di smo mi ono? Prešli smo Knin. I još se vozimo. Došlo prije, da. Ja, čisto. 36. Djela ovako. 36. Ja, čisto. Šta dugo, bit će cijelo vrijeme se slušamo. Cijelo vrijeme se slušam, malo je ubija oko, malo je čita knjigu. Nećemo ovo fore. Sunču. Mi ovo umiremo ćemo. No, umiremo, malo se zabavljamo. Ja sam bio taman zaspa i ne možeš vjerovat, taman kad zaspeš, šta će žena napraviti do tebe i će se digne. To je to. Što se ti je, Vić, gdje je mačka? Neko mora čuva misto. Neko mora čuva misko. Pokazao se ja sliku. Da niće. Doviće. Idući put kad budem prolaz. Dobro, bit ćemo mi u apartmanu. Ok, ne se pokazati što piješ. Koja je sad? Znaš, evo nas u lici. Sniga, pustoga. Dokle je... Dokle stajemo?
Koliko stajemo? Doma izlazimo mi ovak. Što će ideš? Pa gdje mi tebe ideš? A? Pa nemam pojma je li... Vidiš su svi van kažeteru i truda, stvarno čao. Hajde. Evo, doslovno smo... Snijeg, evo. Bilo ukuvat. Evo, pedera. Gdje je sad? Evo i tamo. Evo, nemoj molim te. Nemoj molim te, stavi. Ko sa golim rukama. Golim rukama, Golim jel? rukama. Svi na okupu, jel tako? Tamo su... Svi jedemo, ždeljemo. Ovaj subot je ždeljac. Ali jedini ja imam. Evo Kreša, ostaje da probija sligu u cipele. A, Sva zimska guma, dobro. To što se ne kliš. jel tako? Se vidija? Ti ozbiljno. Da. Pa se vi smijete, good year. Čekaj, jel gori je lampica, ne vidim ja na ekranu. Ovdje su čelave. Stavno gledaj. Čekaj. Zabija se, zabija. Vidi, To je to. Višare. Tri šare, njemu 21 šara. To je to. Vidi meni bez šara. To je to. Uf, To je kao malo i vruće. pa nije uopće ladno. Pa u glavi upao zid. Ali nije uopće ladno, to je zanimljivo. Ovo je top. Meni je ekstra. Meni je to super. Aj, reci ti meni gdje je Dunav, aj. Evo, objasnite čovjeku gdje je Dunav. Ovako su te stvari. Trenutno smo znači u Lici, kad sad je snijegom. Do Zagreba imamo još definitivno... Koliko puta imamo do Zagreba? Staje. Ne, sati. Sati. Imamo još 3,5 ura. 3,5 ure, taman još pola puta Zagreba i to ti je to. Ovoga, brate. Da, bolje slučaj. Šta ti je ledeno? Ali ti je ledeno. Mrziš zivu? Kolega. Franjo. Ja sve smo u kratkim ove igre. Kolega, Ima molit ću lijepo. Ali ovo je lijepo. Aj stani, čekaj, slikajte vas sve, stani. Aj stani, čekaj. Vani je mezlo. Gdje je bila snijeg ponija? Hoćemo ponijeti tu sliku. Koji ja, vidimo ga. Daj, molim te, jesi ti ozbilja polija sning? Jeste, malo možeš doći. Snježić. Nisi normalan. Daj, Aj, kaži gore Ja, kalu. jao. Pa stavljamo snig na Tu je glavu. stavi u srednji da ti ga malo rasladi. Da, kad nešto otvori kanta. Ne, malo rukama, da otvori kanta. Da oštri. Premračno je ovdje. Mislite da sam upad okolo i ne A ko te krišta su letio po Ali metre? brajo, moram priznat. Smrtla srce tvoja velika, jaj. Ojme moje da ti mi pamet. Marin, pa Dove, pa Ante. Sad vas dvojica. Ko je vas prije? Ante kulturan. Jesi ti upalio? Pa reko, relativno je. Evo, Čovjek ne prne u crkvi 20 puti. Evo malo čistim ovi filteri. Pa ja ne kradem okolo Još pa idem šta, u crkvu. ovi ne zna čisti ove filtere. Ovo putovanje je veoma rekreativno u zadnjih 10 sati što putujemo. Trenutno je Svanija drugi dan, mi smo i dalje u vlaku. Da, barem. Ovdje ovi mene. Daj nas grize. Daj nas grize. Ovi malo manje grize. Biži. Ne. Tamo stani. Nije brajo, on je fotogeničan. Ja fotogeničan, zato mi je kamera za brzinu slikala dva puta. Fotodegeneričan. Slikačak bude sljedeći treći put. Tebe će slika kad položiš, inače ovi tulac, ovi debeli polaže sad. Ovi nije još ni upisao. Ovo je upitan. Ja pogotovo. A, Sve je upitan. ništa te ne pitam. Nemojte malo snimiti. Snimio sam. Ime je samo reakcija. Ali čulo je, to malo. Ajde stari mokir, ja sam dio muškosti. Evo pravila sam ovom vlasniku, on ovdje. Stani, čeka ga zombira. Ovo najmanja prava ima. Pederu, pripadniku G nacionalnosti. Znači, ja sam straight, onda sam znao, slobodan sam, tako da. Evo vas nazad, ovo me ovdje. Daj, molim te, okej, sad ću vam staviti filter. Jao. Bravo. Znate koja je stvar? Ovdje treba ići mikro. Selđe. Ja sam ga stavio u slušalicu. Neža uvijek glupo tamo. Uvijek krivo stavljam mikro. Čega, to cijelo vrijeme nije snima zvuk. Snima je zvuk, ali odavlje. Ali dobro je, okej.
Ok, moram priznat, ja sam debil prve klase. Priznao si. Priznao sam, znači mikrofon je cijelo vrijeme, ovaj koji koristimo sad, je bio uključen od slušalica umjesto mikrofona. Bravo, ja. Ostatak zvuka je sad na novom mikrofonu, pa će vi bolje. Nisam na šta. By the way, igrao Kaladonut. Druga riza šta? Koja je druga riječ, šta? A, da. Ja sam mislio da misliš na šta je. Čekaj, bilo šeće. Leži kakvi pav. Askuđen. Dobro pitanje. Ako iko zna, ne piše u komentarima. Kreće vre radima, zako je rukama. Čekaj, još. Ajde, dalje. Valeka je vatra, je. Tigar, zmaj. Ajde. Šta? Koja rič? Osborg je bedru. Koji je ovo? Ja ću iskočiti. Griš ću ja sebe dovoljno večeras. Koja? To je zgorija. Daj. Koja Jo, ajde. Mislim ću kad napije. Behajo, toliko smo glanili da je evo čovjek hoće jest. Šta je ovo? Jelo. Jelo. Gladni smo behajo, pojeli smo 2 sendviča s piletinom, barem ja. Ovaj je poja ništa. Behajo. Pas izdaci. Kolač. Da. Nije dobro, znači imamo još ura i po do Zagreba. Baterija je na 18%. To nije problem jer imamo još 2 dodatne baterije koje isto traju oko 45 minuti. Trebali su imati još nekoga čovjeka u kabini, očito nema nikoga, tako da je to dobro. Mislim da je sad i pravo vrijeme da najavim nešto. Što se tiče kanala ovoga, nastavit ću snimati, sve to stoji, nisam dugo snima, jednostavno nisam stiga. Trebalo je doći mi internet novi i sve to, nije došao. Tako da, ne znam što bih rekao povodom toga. Ali otvaramo novi kanal. Radimo novi kanal koji ću biti u opisu videa. Ću ga ostaviti i na njemu smo, znači, ova ekipa koju ste vidjeli, sva ekipa. I radit ćemo sve i svašta, tako da zapetite to. To je kao jedan mali projektić koji sam rekao da sam stavio u postu, da sam stavio da ćemo pričati o tom malom projektu. Tako da zapetite ga, bilo bi puno značilo. I to je to, nemamo praktički ništa. Nama je dosadno, kamo da vama bude dosadno u ovom, ja još sat i pol u vožnju, evo, prešli smo granicu, nema više snijega uopće. To je to. Evo, stigli smo u apartman. I daj mobitel moj. Di smo? Možda ja snimam, nećeš ti. Šta ću ja snimat? Šta ću ti snimat? Room tour. Room tour, ja ću snimat room tour. Pozdrav, Marine. Good, jel apartman good sa se? Apartman je dobar. Apartman je prvi dobar. Evo, znači ovdje ima tu neki stol, ima neki krevet. Ojmare sa ogledalom, super. Kako držim kameru, to je nevjerojatno. To je to. Ostatak. Evo ga, do it. Hello. Šta mi ovdje spavamo? Da. Dobro. Nek. Spavamo ovdje, sad ćemo se raspakirati. Apsolutno nemamo pojma kako ćemo, di ćemo, jer smo predaleko od centra. Ne znam, u Rudešu negdje, nemam pojma. Oj, majko, sidi ovdje, vidim za sve, ja mislim. Cigane, šta je kamera? Daj, to je meni moj čaj. Imaš dobar sluh. Ima dobar sluh. Nam dobro, jel si probao sutra? Slano. Ja, šta se dešava? Čega sam i ovaj radi, gledaj.
Da. Sarajevo je grad, to je to. To je za mene needucirane. Zove ne, nauči se. Ja i ti. Čekaj, ja ću pričat, ti bacaj flash. Čekaj, stani. Evo šta. Stane, svjetlo upalja. Oj me štori! Ovo će biti zabavno na koliko dana? Aj daj mi onaj mali. Evo ga. Ovo će biti zabavno. Treba osjećam se koja sam život nije voda, ne krv nije voda. Krv nije voda, katastrofa. Život nije voda. Majko mila. Biće mi čuje ti piti, pa nema šta će nam isti. Šta će mi ovo? U pizzeriji, džamu pizza. Pa ne bi da je jedina lojka. Možete, imate chili. Nemo čili. Sraćemo ga grlice. Sraćemo... Mali update. Ne idemo nigdje. Student, Zato što već 8 godina sam nemamo- to izlači. Bilo bi smišno da plan. zapravo studija toliko. Ovo će ići do dućana i mi ćemo nešto naručiti za jesti i onda ćemo praktički sutra ćemo nešto pregledat Zagreba. Znači, šta? Ali ovo je uvijek like i to je to, like, Moj zaštitni chill guy. I to ti je to. Ej, jel ima komentar? Ne, može iznijeti. Čekaj, ja sam. Ne, zapravo da vidim kolika je pizza. Da vidi kolika je pizza. Pizza. Da vidi, koja je Mirana džamu. 33 je velika. 33 je velika. A ne postoji. Kako ne postoji? Ne postoji. Evo ovako. Čekaj. Čekaj, ono stane. Čekaj da Majke ti. gropi. Čekaj, ovako ga. Gropi. Da ga od Vitlanda doli. 34. Evo ovdje na akciji. Fešta. Bravo. Crazy chicken, evo kokoš. A ja bi nešto pojao, bravo. Ne znam to kada rade, to je problem. Što je velika. A kolika je ta velika? Od ovam. Ovo je meni se osobno, majko mila. Ovo je profesionalizam na dijelu. Sad ćeš ti vidi geodeta. Šta ti Šta treba napraviti? 8,5 cm ti je osobna karta. Čekaj, šta Raduješ miriš? zub se. Šta miriš? Picu. Kolika je? Evo nešto sa Da trešnjem. rotira kameru. Kako ti sa trešnjevke 3:50 minuti? Imaš proći ulicu. Kako im dostavi 3:50 minuti od tamo, a imaju proći ulicu? A možda čekaj bicikl? Je, no. A ja, zato mi iz Dubrave tamo će mi donijeti za 10 Ti minuta. mogu kupiti. Nemoj iz Dubrave Bolt ako slučajno skuži da znam Matinac, da će ti više. Neće ti raditi to sutra. Bato da A ne, vidim. zaboravio sam ponijeti, ne mogu da se. Ne znaš ti medicinu, Kaže pa je solucija. Aj, neka mi samo Kneža prije nego što ideš, možeš mi nadomi mobitel negdje zapisati lokacije. Čega? Ovo, kuće, ovdje. Ajde. Čuva sad te odvojaš. Kako mi planiraš, šta? Odaj, kilo odaj. Evo ti. Rudaš. Ovdje je iPhone. Aj, pali ga, drvo. Jao. Zaključak je, ne obraćaj se nikome ko nije Čekaj, potreba za... sve stani. Aj sad, zaključak. Zaključak, nemojte se obraćati nikome ko nije Zagreba. Eto, evo, pouka. Osim Dalmatincima, oni su inače pouzdani veoma kao mi, na primjer. Aj, reci koliko smo pouzdani, mi kaštelani. Toliko smo pouzdani da me signa, vjeraju. Uživajte se. Ti pasa. Inače, apartman je jako lijep. Moram priznat. Je. Van je okej. Van je dobra temperatura. Van je cool temperatura. Alo, Alo, momak. Otvori mi vrata. Auto je nebo. Ti navrše dostavu izvan svog kvarta. Ko vozi od početka do kraja svog kvarta? Ozbiljno. Snima to sve snima. Moram još za boks vam. Pizza. Niko kako zaključava ova vrata. Ko je zaključio? Jesu.
Aj, ja ovo ne mogu baš zaključati, nekaj čovjek ne zna ključ. Koja je zaključavanja? Aha, ta! Čekaj. Sad doživljavamo čuveni prikaz mjau mjaua. Mjau, mjau, mjau. Kako se ga izvodi, je? Ime mu je Leopold II, zapravo ima ime. Kamerajo, ovo ide za thumbnail. Leopold II. Leopold II. Poznavanje Leopolda II. Poznavanje Leopolda II. Išao je u Zagreb. Prva avantura izvan Splitsko-dalmatinske županije. Vidio ga, majke ti. Gospodo. Gospode. Molim da se svi okupite. Okupimo se i raspravimo. -10. Mamo. Vidi se. To je to. A šta si mi tu stavio tu leđu? Evo ti euro kokac. Od špara. Ajmo s njega. Dođi kod njega. Ovako. Gledao sam... Ne znam, nije bitno. Wow. Sigurno kriza. Ne tako, gledam Gledao sam. sam u kameru. Gledam sam. Čekaj, koliko je to? Da imamo kakav je pomfri. Pomfri? Pa slušaj. Ništa bolje, ništa gore od meka. Ne, otvori jedan burger da vidimo. Kako bi ja sad treba, znaš koji je, koji? To piše već. Smash burger, dobro. Ok, ovo je... Da, ovo je onaj sa pancetom, mislim. Vidljivost je... Vidljivost je ne postoji više. Odjavljujemo vlog za danas. Sutra je drugi dan. We are watching Johnny, yes papa. Onda ćemo sutra ići po adventu. Ljudi, laka vam noć, ja se nadam da ste uživali u prvom danu vloga. Jer ovi su svi pederi jedan do drugoga, ja ne znam. To je to, adio.